Kowe. Duk. Alalala. Duk. Alalalala. Alalalala. Aduh. Aduh. Alala. Alala. Selamat pagi Bolo. Nah, ini melaporkan dari spot Pak Glinding. Karo lek gempel di sini. Kae lek saite sera kanthi ning kono nyemplung. Selak ngopo jan iki? Mbok sarapan sik. Sarapan sik, Lek. Kula. Gur iwake lho. Kula Mas, kula apa biawak ya? Biawak. Biawak. Cemet. Engko wedi lho, Lek. Ini nek Mas, dengan dhuwur. Kebelah wis ndang nyusul kae. Ora ndang disusul engko kemaki entuk dhewe, oke? Langsung plung. Sak temurung sing apa, Lek? Bro kok sik gila aku lagi arep sarapan lho. Lagi arep sarapan. Kuwi ngenteni kancane sabar bareng-bareng lho. Oh, entuk gayeng bareng. Kepungsung ae. Waduh, sepate ekstrim Bolo. Ekstrim. Bismillah. Amit Mas G. Kita mau cari spot dulu, oke? Tak nyari titik spot dulu. Oke Bolo, mari kita mulai permancingannya. Udah dapat titik spot. Udah tak bersihkan sana, kita tinggal kasih sengaja tiba fishing. Jiro lupat limo. Memang trot, memang tetes saja sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lumut masih disupport oleh Kevin Lumut muter lu. Lumutnya mantap jiwa. Oke, udah salah lama. Langsung kita lempar umpan. Oi, kedalaman sekitar 1,5 sampai 2 meter. Moga-moga ada ikannya. Spot Pak Glinding. Spot. Apa loh? Oke, kita ganti umpan umur dulu. Ini enggak ada yang nyerang Bolo. Kebanyakan ini pada nyerang ke area arah Wuryantoro sama Eromoko ini. Saya cari yang deket-deket aja. Males jauh-jauh. Kalau yang jauh itu malah rame. Kayak pasar malam bisa. Sini kan sepi. Ada cuma 1, 2, 3 yang nyobok. Kayak sinyal. Kok kentir. Di pasar ganti pelampung apa kambangan asem nih. Munggah nih. Sle. Ancuk, lho tenan cah lho gleleng to anggere entuk sedeng gleleng kae lho. Wah tuh, manu hara cah delok kok jaran
Lah kok jaran lancuk tenan. Lah aku lagi nyemplung kok sik. Wah, biales go baben neh kaya wingi kapok wae engko. Oke. Si pernah pantesan gelem mangan lek. Ancuk, lho tenan cah lho gleleng to anggere entuk sedeng gleleng kae lho. Wah tuh manu haracah delok kok jaran. Lah kok jaran lancuk tenan. Lah aku lagi nyemplung kok sik. Wah, biales go baben neh kaya wingi kapok wae engko. Oke. Si pernah pantesan gelem mangan lek. Alalalala. Aduh. Aduh. Alalah, ora lele. Badinul. Lho kok jaran. Ya gede utang ari lemu lho, Lek. Lho kok jaran. Wis ngono ki lho, Lek. Resikone ngono kuwi, Lek. Jundut. Lega. Kaidan tok yo, Pak. Selesai. Gede aku jane lek wae. Halo prima. Ora tak nggo halo nang isin aku. Lho kok ilang? Heeh, duduk ilang tak seblak. Ngandake iki kok, Mas. Andake. Aku ngelatih anu. Mas gempol iki mau kok. Rekake anu pelampung iki mau malah. Duk, alah. Tak kena. Gelem. Ini bocor. Kowe. Alah. Akhire bar cewet. Tak lunga nang ndi lur lagi entuk iwak iki glothek. Tontonen iki. Tolong nyari guran. Ben. Wah, yang ucul mau genah mau gede mau. Mas. Duh yung. Golek sing ngono neh jek iso ora iki. Alah malah ombak. Oh, mbak apa iki? Nembang heeh. Ya gara-gara aku telat ngerekam terus anu nyantol. Asem tenan. Penak tenan jalan padha sing pertama ora ujujuken pertama jujur ora ngerti aku. Duk. Alah. Apa iki? Tolong cari nang kabeh sampe kepek-kepek ngene iki piye iki? Kepek wae, tolong nyari tok iki. Biyen. Nggo isen-isen wae. Tolong nyari wae. Slowok timbang mau cewek tok. Timbang rene gambare. Mendongok petenge ngene ta. Kayak gleleng kayak. Wah, paper iwak awas iki aja bali mundur aku kocor lho lek. Anjir te. Rekoso ning ngene ya. Gerak munggah
Hasil hari ini pula. Ini hasil tak gelinding spotnya. Belum banyak yang mancing nyobok. Wah, wis lumayan. Saya kepik. Hasilnya saya kepik. Esnya masih pakai Gedival Fishing. Mantap. Aja sih wis apa-apa lah. Semene iki lagi rezekine sampe ini. Syukuri wae. Syukuri aja disyukurke, maksudnya disyukuri. Alhamdulillah. Mang mriko. Sak jose.